Kajing lang kabalalong mentak singi anong po kakenhun ki kontraktor narib hoi ki badan hapo satri kaba latip kum garib hoi government contractor and supplier association lashim dakarai bakin lit bantur pa ba kalai tarik ujilio kaba kinstang nanong po sa office u deputy commissioner ribhoi district Wai ka banta kalong ba kajing jung ki kontraktor ba kimi okam yo jam amar ke bangi syam ka ta kam ditang kan ka distrik ke jungi kalong hapo ki distrik I baro ke bangi bagi don ki department ki ba pentrei hi ka kam mo ki ba pentrei gini ki kam civil work la banlong mo ki ba sna kan ro la ne sna surok la ne ti epung la ne kumni kumta tepet robon kata kalong bangi syam bangi lap na ki department ki ba kum popo ka forest department bangilap kum na po ka wildlife department ban naka soil department kini kimdon ki engineer lajong hanrei ki yo e kapisa da ki post klor manlaus nem ki pentre ki department jo ki kalni kalong ka ba pen khang ba yangi kontraktor nomor ba ni nalor bangi mi okam yo jam ni I kini department ki bamton ki ba kinong tre ki bam ju shu ai kam ye ki brio nang ne nang tai haru kontraktor udu no ya ka kam ka ba udai ban yo mo karni kalong ba penduk sisa ya kapliang ja jadi kontraktor maka ngidon kata ka bentak ka bakrau kumki kontraktor beron pok ka distrik ban ni persyak ya kan ni kwa baka sorkar kade ban pek ya kan ban kmi ya kan ba kenang ban wara ya ka jing yo kam yo jam ya ki kontraktor beron pok ka distrik ka jingi smoba wat kelet bakalai tarik kumbala keren dai working president ba ngin ya poi renti hang ne pok dorbar hol nong pok banang ni ngin ya position rengkat bagi plakat inlet ban diman ban penpau sya ka perthai ngi penpau sya ka sorkar ba ka di ban sengap ya ka hok ka diman ka jungi komki kontraktor ki bidon hapok ka Them Riboi district ba haba mi ki kam hapok ka Riboi district jungi ba 70% kata ka dai ka bangi kwa ba ki lokal kontraktor na po Riboi ki di ban yo ki kam haman la ki department ki ba pentrei ya ki no ki jintre po ka district ka jungi kata ka dai ka jing kwa ka jungi ban ya khot ya wer ya baro ki para kontraktor ban ya don bentalang ha ka te ka ski kumlesi bo kani ka general meeting kapa nakaliang jong Riboi government contractor and supplier association na pelong hakani ka singi ka pemerintah kalong sisya ka job hakaba nakaliang jong ki para kontraktor laya poi panilayo ya kapan ya keren ban ya thir ya sibun ki jing ki baki kontraktor jong ya kendo awai kalong ba kajing bam yo kam yo jam shu la kalong haki division la kalong haka SE level la kalong haka engineer level la kalong haka chief engineer level kini kijing ki bangi ya kendo di nakaliang ka jong ngi kumki kontraktor haka ni kasgi ngila shim ya karai ba haka laiterik jong ubnai jun ngin ya kendo lang hang ni po kaying dorbar pol hang ni po sajer kumki kontraktor nakabenta ban pelong ya kajing ya procession nang ni siapo DC office ban bu ya kimat kijura kiba nakaliang kajongi ke association ngin dawa siaka sorkar lingba DC di hakatai ka sengi ni kerpat ya baro ki kontraktor mungkin sobha ban ya poilang hakatai ka sengi kang bangin yo ban bakani kajing ya kendo kajongi DC kanlong ka job sakawai pat ka ba kumki kontraktor ngi kendo di iling ba hakini kisngi ngi iba kana kaliang jong ka sorkar ka ay ki kam kontrak tang sya kawai ka company katu ka BAC company mo kabana Hyderabad hakaba da kumba 1000 khandai spa crore ki kam kala ay tang sya kawai ka company kai ka bangilap lingba ka RTI kalong ba hidon ki kam kiba tang hapo jong ka khatar khalai crore yakini ki kam kibaret ru la IT sya ka company ka bahe kadi jing ka mamangi kum ki kontraktor ngi kendo amar kata nakaliang ka jong ki kontraktor ngila shim ya ka sinjam ba ngin dawa na ka sorkar bakam dai syu banle kini ki rukom penjenjar yangi ki kontraktor namar ka jingle ka jong ka kalong ka penduk ja yangi ki kontraktor boleh syukur